مولا علی سے برتر عوام سے از جمع کرت علی نبی خدا سن سجائے ممبر رسول اکرم خطاب از کر علی عرشک امام اعلیٰ علی مولا علی برتر علی میونے بچس علی سن یمن بہ مولا تمن علی بلاغتس مز علی افسر فصاحتس مز چلا مثالا عظیم حیدر قدیم سختر مراد حق سی دلک درامت قبول گومت دعا حیاتس شفاف دل ہیت محب آمت وچھان منظر بھائی چالو تاج پوشی کرا محمد نما نیرن حوال کورمو امانتک یس عروز حیدر وچھن امس کن عبادتھا چھو یہ پور جگرک یہ پور میونی خلافتی چھو سند امس جزاک اللہ ہکیا برت مکان اکھا سمندرس و مشک منز ہکیا ونت ہکیا لکھت بطور چھا سو کاغذس زبان چھا چھلت چھکت قرآن گواہ نبی گواہ مکین لا مکان کوئی چھتاج یس امامتک لگار یس نبوتک الگ اساں زمین اساں ملک باغ باغ پھل بچری کو مرچ مست از لبیک پر کلیو کٹیو الگ تھلگ حقیقتاً بجر تھزر عجیب تر جزاک اللہ ونس تو ید اللہ ونس کہیں سشیر حق ونس برات سوئی نجات کوئی صراط مستقیم سوئی ولی سوئی خدائی سن لفظ لفظ چھ زندگی چھ بندگی قدم قدم مزوری کری غریب زن مزوری کری غریب زن سخاوتس چھ انتہا پیوان یس اکھا تمس چھ گول برت عجیب گمان یتیم نہیں عجیب گمان یتیم نہیں عجب گمان یتیم نہیں چھ باب علی زندگی تمن عجب گمان یتیم نہیں چھ باب علی زندگی تمن فخر کران زمین وچ عبود و راب چم علی خدا پسند کران علی اس عبادت شکریہ بھائی توفیق عالم صاحب